Ebusiafo. Hey, hey. Wankaza bosha. Washo mani so ade. Aha ye do. Mrs. Enye de Nayas outdoor show so. E na obinya sa adwumedie we nyina. Maami e hemfa biem. Etu okono madurawu. Okosho ho akomfo. Ei. Ede na ha wo. Ebusia. Afei. Eduru yeso. Wa wade nyina. Onu ya ba. Odofo pa ba akope. Ai oye. Eduru ne so. Twerking levels. Yenko, ni yenko she. Enyu afidi ni mfiri ha. Yeto aso. Ebusia. Ento aso ate. Last hour. So happy, I can't mesmerized by the eyes. I'm so happy, I can't mesmerized by the eyes. I'm so happy, I can't mesmerized by the eyes. I'm so happy, I can't mesmerized by the eyes. I'm so happy, I can't. Ebusia for ye mobibia akwaba biem ede mobade Nayas adult shows. Ebusia aha ye de yipa. Afi yankasa ne ye de topic no. Discussion no afi yankasa ne ye de be hyeso. Ne na abetensem. Enne no ye beto ye boase na ya mamu more levels. Eno ntie ne mensa aka eye na ne kria oba ne ho fe na wo bosi onim sa me no de agesema kasa bi nyew se me kasa me ye de a ene ye me dwom suko so ho na makwa akwaji permission anasa me gi permission e wo nyame abofo no ho
na madomu suko akọ maba ene ne kria nsaka no fie ha oba no ho fe ne honam troka na ha papa bi ena me wi a me nsa asaka nana afia me show ndi won sa ahema afo nkon na afia oba tuntun so you ne honam na ha oba so no wo ba uhuna won say oba we di ana obeye obi na kan marriage material na David yesterday I was here ye come ho na ye ne o makwa akodi nkomo ne ye topic ne di ene enyasam ketwa ene topic a ye di ebre mo no eye why do most men want sex from women before helping them edienti na emema dodo na wo maba no wo mo pese wo mo ne emma binum eda anasa wo mo ne emma nom eda ansana wo maboa wo adan ene yebedi nkomo ene yebebobo hu yebedwendwen hu na wa wo hweme no oso de wadwenkire edi aba itene e kom ho amni wa kudi nkomo na nekria Nayas oba so no anu hu ofe era sese na ofri India esi eba ya na se ase sese na ofri India ofri play mu si ye ni there be actually say dey be si esi amo Nana, boko die. Emu akwa bado ba de Nayas adult shows. Why do? Why fe? Ela na nefia. Oba tsuntsun. So you. Tsuntsun na ha. Oba wasri a wan hu say yes, we die egudie papa egudie ankasa. Ai, nana, boko die. Me hoye odaye bokodie omiamia ye ekoye ene ye bedi nkomo na mekria medical ewo so nana ene ye topic no ye bisa se edi enti ena emema dodowo na wo mo pese wo mo boa emma wo mo pese wo mo ne wo mo da ansana wo ma boa wo be bi ho no mo a wo mo ehu sa wo ho akiro wo hia moa afri ne ho but wo sese wa wo die wo hwehwe afri wo no se wa amfa ma na enya de a wo beboa wo eso sa nipa no wo bi pa wo eti se ko ba se wo nam hwe ana se wo tu na se be bi aba se na nekua me pese me boa wo ana wo di ato be bi enim so mo wo na sa be ma na ka kire wo se enie ansa na meboa wo age se me ne wada ma me ne wo nda na me nteme kana me mfili ansa na mo bi a opebia media mawa ekobasa wa enka obeye ana se onye that's it Nayas media mia mepene edi ntina me mpene okay se me ho chimo ba te se me na se me ho chire me na se obi de beto anu kakra bi na waboa me wama misika na me ho atoma me de mepene okay Nayas enda bia yenda enti se obi ne me beda na obetimi aboa me mefia ho chira me wo mu dia me hu ni say normal bisa ho chire ya o okay ede na ya say oba te se me na bia okombede me ana say bia me hu bibi betete na me pesika to na me nya na se obi so ne me beda na wa ma me moa me pene so what you say Nayas if you say obema say me ka say me fan say me wo mpena bi na mpena no ntimi mboa me na one me da na o ma me hwe na still na me ho chire me na obi aba na obetimi aboa me na menya bibi afri no wa ni nyina ye pe na bia ye na ntimi de tumi ne me de me ne beda na ma gisika no na me de aboa me ho ebusia for asemo na ne kria de wo se be ma no ba na so wonim wo emfa no ho enne bia eye na one de obepne ama de atoa no na akwa kurum edi wona na ne kria na ya adwene ana asese na ne fia de na ne kria kan wona ne ya adwene ana ne nya adwene me ne nya adwene da bi da edi entia we hia be mende enne ya we hia be ma unim no unim be bia ofri se ya rebi woni mu se unim adwen kra owode ma ana e bi mpa na o so wahwe ubesiden ye hu unim e bi nso na o ye be ma pawo but we hu se bi ma na bi ni bre ade nti o so me ahwe ni mesiden ye hu nti menye
Me mom de menye. Okay. But make us say e be na situation be a woman no very bad critical be a wo hia sika da moment no e de aye ade bi o. Wa ma wo ho kwan a wo be de na wanya. Means on face situation means na very critical into me. Okay. Na ne yare bi won ho no de ma me a. Eno no krampo na bi ono ni sika na owo ni mpo no entimi mpo. En sa yare na e won ho na ode ama me no entimi menye. Okay. Me ni mu no. Okay. Enti ano pa de na yes menye. Eh na se be oba kama me nim se mesi so. Anya den kra me se wo se me nzu metimi enya bibi kakra me po obi obetimi aboa me. Mako school. Me ma me wan fa san titimi o. Okay. Me maame wan fa san tete me da enti menye enti de na na kua ka ne de me ne nya adwen Have you say for ya sebu na na fia de o se pa se empo wo wu a so be ye ne de enya de obeye edin ade na ye critical emergency bi aba wanya be ma bi o so be bo ma ne mfa nto ano kakra bi no mo ano o so wonye na okoto de e bodwe wo ho itimi bisa wo na na fia na ne ya adwene ana na na kria na ne ya adwene na kria Nayas me se wo so onya me de meye okay every say Nayas many brade enya ni brade bia na pa ne wonni mu no we hia nipa da ko Nayas nti wa anko be ye da ko pe na ye di ni mo bi ye obe ma bi wo ha na o ka bi se be o yare ye obe ma bi wo Nayas wo betimi ahia no obetimi adada so many months na no kwa na o yare obetimi de ayew eye tire wo benya yare wo benya wo be wu what you say bia na o so wa hwente no so wa enso bi kwa ti mani pa ko nanim oh se wo so ma hwa me so me so na hwe ne wonya se wo so ma hwe me so me so na hwe se wo so ma hwe na se bia me bia mu ma wo na wo di a ede bone na ma ye okay en me de me woni se na bia ye na o sisi a ne aba ya trend wo social media maba wo hu sika o ni gani ni na bebe na ewu so krampo meje di so kwa we hu bi e wo se no krampo omo nya cheba na ya omo nya cheba ne wo nya adwen so omo nya cheba na no de kasa na de se ni kwa se onyini che omo nyini nche ntira na woni ma bebre omo mema bebre anu o ma dance enti me ba ye wo ma bi wo no ma ya hye da abom so omo de o benyi a che ene ye wo ni pa bia nkasa ne bi wo wa asase we so bu ani kwa se onyini che sa no de ye bo no ba bene nam so no okọ ene obu o so so no oba asase so be che enti so ono no wa wu na nche se me mekue cha me misu mewu debi aso me kra se ne wo kan be bia no be bia wo no o free ba me obi no ne maami atete obi a pese ne ba ye but kunyina nipa wo kwan obefa so we de ubedi side ama wo enti se sia me ti o me maami be fa ne se abase me maami yare pa no wo maami yare na se me maami ye o yare wo kra critical bi e se wo boa na se bibisa na se sa moa na ba se wo se meboa wo e bi kwa na make us 20,000 Ghana cedis na se more than that na nipa ne se meboa na emu no wo die me so me pe wo ho no fama me a wo se menye me die meye na ya se ka se nipa ne krampo no nipa no e wo se wutimi krampo e hye wo steady ni kakra na wo hu se de otie o be steady na we no bia disca no de o insist na no ya wo yo ba nti wo se wo so wa adwen no wutimi pe e ya fast because unim yare a won ho a unim se obi so na na fia me ntwa do unim so obi so no nyankopon na hye da yiwa ma no se ombra no meboa wo e wa brabo enti na ya so nyankopon yiwa ma me se bra na beboa me a na we hu me ho mobro hwedewi a meti o hu me no hu se o abaye yo na mo ni ho kire ne pa enti wo so wadwen ho pensa me kwa me na mo ni me yare bi wo me ho ana okay so ho enti ne me ne nya adwen Nayas o ka bibi se like eyese wo do wadwen to wansa na be ma no na da no amasta many bi wo ho mpese o te ase se obi wo ho a o ye pretender all ba no obetima pretending for so many months e o no da kra na o wi onfa onye hwe obi oso a passion da na yetimi je passion ya wale bi mu okay ebi wo dey passion ya wale no wo so e ye tire okay enti se wo tinya na wo de amunya enya wo de tena hiani on tena hiani sa okay what ya say on tena hiani me de se na na ekua ma me bisa enye hyenhyen nyina nsoso na eye sika kokko wo eti no se nipa ne ka se wo beboa wo na wonim yare e wo no ho
unim ho meti ni mu unim hwe eno ane se wo de ho e ma no because of em wanti samwa na sa moment betimi de wakọ ha obi mu a wanhwa a untimi nya ho hwe na bia no ni sika na wo hu na weni bre no ne yare no de ama wo no na yes eno no awubewu obu o sika daima wo betimi ayare de ne be kọ wiase ama nyina so de me kọ ba bia so obewu enti me kwaye na yeti esiye ma me afan enti ya because I won kire ya na me ho kire me amewu me hu an kire me so amewu na se me gina se me di edi akra me di kra na me wu a me hu se me di scan na me wu okay but say emema ne bebre na so ho no ma enne no wo pese wo ne wo danti enne no wo de ebia sika na se bibi kakra bi ba be dada but onya ho kwan wi a eno an bebre na be na so onim lia wo no wo frɛ na wo mfa bi na yes wonya ma me sika na wie metimi da kobo me bra na so ekira se me me gi sika no so wonya ma me sika na pe na me je me hwe na sika ni mu odua me na musunye sika bia bi se bia 200 Ghana no we are talking about millions sika mu odu and na mema me ho kwenti me ma me ho kwan na be ma na de mamia me de be ye bibi no moving on with me like enti na ya say mema ye sure me no ma da nyina awu nyina no ye twere mo ye ni ma na ye obi betimi no wa da oh nya she free na say one day bonne ba ko pe na me wi amakọ tena be bi ma ko boba ye che rade say rade ade a wo ye wu tena me ho chiri mi o e na ma je what ya say me no mo bra me ko mani so what if say be ma no anyway nya ne opese one wo ye wi na fe de bia wo sika na wo expect so de be ma ho no indro ne sanso ne so be ne de wo kwa ya na ba ka shan carry o na na so nya ka che me say me ma wo say no e wo ho ansa ma me pene so ama we akwa se contract bi na no okay na na client me bi sa o nti wo pese wo kire yen say enti obema bia wo be hia wo ba na first day say wo pese me pese me boa but me pese me no da no sa nipa no oba bia so opene ana na yes media sa wo hwe na aho kire wo na wo hwe na wo konte a ede enti na wo mpene pene ade kakra bi na obeye oye anu ano no wo kwa emo wo ho wo be ema ho eno ne se ene se oba bi se sie da ne kema na wo kra ne nyoba bi mi o gi nani a obi bu sa se mema se no ne nada ye se ege ide wa bobro hwe je wo gi nani ene ne ye hwehwe enti se na no so ye no da so engu anim ti die enti na me de me meye na maye sanso na se na me de akọ na ya sanso na se wunya abotren so a nyakopon se be yudi ama okay na se ebia na de oba ye no so na ye wo mfempade o na ye wo dia nyankopon e de ma o te sa ye no na me ka se ebi so na oso wa hwe wo be se de hu na ya enso hwe bitimi de nipa ekọ enkunimdie mu eno die o so wa re de enso re ne de no no ka sa na ya se ka se na ya se nya man kwa na eso obu o ma so eso obu o mo okay ma so eso obu o nya oba kwa na eso obu no ti wo be ma ne se wo mbu ho na so no me beda no ma miska me no me nya nya pe ya pe enti wo de ma me se wo kwa na wo kodwin se ya me fa ho na sasa adwen ne so na na nekua se odi ahye wutirim nso so weni beba ho so na meme wo wiase nyina ne wada na ya wa achieve bi what like when ya bibia mfrim last minute ebia de onya wo eye ebia yare anaso wo ekobasa ususu se eye ade a wo pese wo sua e wa abrabom na ya smidi kan ka se wiase nyina na ye ebi nya cheba enti se me nya cheba ana me ncha wa asasi so na me koye sa ade no na se me kwa fine aye anu mi wu mi nyankopon ntem asem by say metna ma me ho akire me pa medi ya o na me ko hawo mu me ho betete me pa na me hu se skada wo pa de me meje na maye na me ye wie na me di scan e dey kra na me di ne be 3 months kra na se me kokora na me pe because aho kire ya na ya se when imbra dia unya sa aye ni bre se beta frache ye nuanom a wo mu gina kwa ho a wo mu bo ahya wo no de o mu ye no because de wo kan de ya ese de o mu ye no oni omo pe odi omo ye no eye so mbesa na say ono na japade o aho kire no omo de ono na japade okay onko wi aye so uko wi ade a ye betima jeliu enti say oba ade ne ho ye na so ogiska eye normal ye won ba bi okro mu ngina kwa ho na yas omu wo fie enso omu ni mema be sensia na twempena okay what ya say enti say wo ni mema nsia twempena na obi ogina kwa mo mienu nyina different bia ye den enim ti me de me sesa me ho kire me pa
na se minim moa bi obebia na so obi ba no kan say na bi timi ne mema nsia twempena no se wanya bema ba akompo na bia wunya ne openi na afri ne ho kra ne wuso na wo kan kra che se obesa kra fa ne chi nse ni bre a wonya sa wanya ho na ya asem the question obi say okay for ye try ho aba ye ba beto aso. So happy watching my mesmerized by eyes. I'm so happy watching my mesmerized by eyes. I'm so happy watching. I'm so happy watching my mesmerized by eyes. I'm so happy watching my mesmerized by eyes. I'm so happy watching. Ebusiana me kai o say pomodia say obemodia akwakwohwe ye videos ni nyina bi e wo YouTube Nayas 1 TV na we a Instagram official Nayas 1 wa follow me ebusia for yeto aso na na akria de oso obeye wo hia be ma ne ya na be ma ne se erabe me pesa me boa ana wo no hia moa bi efri be ma ne ho na be ma ne se opeso ne ne da oso no de obeye atwas ho na pe kenkran no you go waste time kra oso obeye na na afia nso de afiafo na afia oso no se pass obeye de woni sikachi enye saade no na ne hwan ena ya adwene na ne kria na ne ya adwene anase nana afia ena ne ya adwene na ye toa so akona na afia ho nya kwa bi kobisa no die ntia e ma ne ka se wono de enya de obe na na afia e die pa na wugina so a wo se wo de be ma ne ba enya de a obe pene so for sa first day e enya de a obe pene so die ntia na ya sanya onu nkwa ne be ma okay enyo onu nkwa ene be ma okay na me share be mende o si o ma me ho ofe me pese me boa enso me pese me no wuye bibi ansa menye okay na oba ka ba ya sa cramp no we useless pa be ma so perfect day na no pese o no wuye bibi esa ne mo pese o boa wuni nti no opine so we useless na be ma be nka na be ware we useless ai okay na unsusu sa de wo kan e ye wo wadwene na wo kan kwa wadwene na wo kan o eno de Matias yesa Matias enti na me ka se nyo no nko ane be ma enti me de me ntiase ma ne menye sa okay se wonti me mmoa me fine we hia me at least my steady ye ho kakra ye hu ye ho kakra ansa na de bia se nana na o de pressure me sa menye but unim se me nka bibi ncho emema wo maba sesei modern Ghana anase kwayi ewiase no nipa be 85% or 90% obia wo pese oboa obia wo pese wo ne wo da wonya bibi free ho no ansa na waboa ene de wo hosa okay e wo hosa pa nso wo ba na wo kɔ no nso so woni wa adwenko a wo kra ena se bi woni mefie nso a wo free mu enti na me ka se me ma me no wan fasa training na ma me okay enti ne menye menye na yas menye se ye wo kra minim wa adwene de but me pa na afia de menye okay etu susu se eye bone emfaso bi eni eye bone pa oba obeye sakra de obeye se bi useless na yes so ni emfaso okay but na ben kwa no kwa betisika ware wo oba ne se bi asabi me bon ho ka se ye me yere oni ho kwa be fa nechi nti no oba otisa pa de okay na afia me bisa obibi unim se enipa situation bi etimi ma wo de ho wura bibi mu a saade na wo mpe but saade na esanse aba emergency nti esa wo ye eno de wo ho but ya re no so eno ne problem no ya re no na yas nti no yare bi a ebia ubenya anansunsu aso obi a ubenya na ebia fa ne sa wo maame bi yare ebia anu bi yare bi kra na oba bi kra bibi ye no ebi nso saade kudie ne sa moment ni wanya emfa asem papa ma wo etu bedi yare bi e ba bebo wachi ana nipa na wonim ne dane na wagya ho ama na ya no de enye onu pene be ma nyankopon ti ase enti ne so no na bi opese ode saye mia eye dan a mi chimu mi nanti mu eye dan a mi hia me boafo o ye virgin me pa sure de bi mi nye virgin o nye virgin eti die enti na be ma hia onim be ma no no so nimu na we hia opese oboa e bi kura na sa moment na ware betimi afiri maba akwantu betimi afiri maba eniema bebre betimi afiri maba na o pamo sa niema no na sa ware kra be free maba wo be ma na we hu me ne cramp na at least I was so no ehun ball because unim me nso yare asabi ewo mi mu ntu su se sa yare no nko anti na wonya na asa de me fashion ai yare na be ma no nso mi nim na adwen e bi ono na adwen mu kra no kan na me pene so a
Obeka say oh sa girl you cry or your baller. Okay. Inti me na nekua. Do okay when ne ya adwene ana ne nya adwene. Yes dear. Na nefia me ne nya adwene bako. Okay. Oka bibi say ubusa no say o ye virgin o so onye virgin. Ho na no hu say asam na oka no onim ne oka. Okay. Hey, na wonye virgin na obi si mami enko na me no nko da na me mmo a wo so wonye no. Okay. Na nka me hu the virgin na nka umbe reject proposal be say. Okay. Na wonya virgin de na che say obi kura ya still na oda so tu hia ni mo. Okay. Oda so tu wa ho chire nim. Enti se sie wa ye dada. Ade no make kai kura wakọ. Na so obi fufura aba. Nya wo ye wa nya hwem free still na oda so ho chire. Na obi aba, na okura bibi. Wo se oba je. Ne fru hia mu. Wo se ya ne ya ni nti menye. And I say, yare, medical kasa na yas. Ubewu. Yare no ubenya. Eyetire. Okay. Enti me de. Be ma no ba meje na yas wa hwehwe se de mesi e shepa ya meti hwei. Mesi e shepa ya meti hwei. Enti na obi aba, na o ma me billions na meti wo. Mesi ya ne ya na me hia unti menye. Me de me ya na maje. Okay, nti unsusu se sa hyerepe na awaye no. Ubetimi de wonsa ye adwuma still ubetimi aye hyerepe. E chen se obe be ma bi obebe bia no. Ampu cheche wo mpo na ne na akọ no akọje na de aye hyerepe. O na yas me ye madwuma dada. Na se wa ba na me hwe madwuma no kan hia. Na se madwuma na me ye metimi akese me hia capital bi na me de pia adwuma no. What ase na wa ba na sa capital ni kurawa. Me se kọ na me bresa na capital no me ntimi nhye madwuma me de me ye na maje enti na afia de me ne nya adwen bako sei e na o si sei e na wonya virgin dia madam ye na hwe o na bia wukuru na wopa mo mu no be man o si o ba bia dia aka say ye tire no e bia ono kwa ebe ko yaman but e bia se me kwa me ko fa problem na be because an odi atu ni tiri obi na di ka no oda de wonya virgin de enti na wo betwetwe wo bi sa nyama na se ni pa na oba no na nye se preko penao at least ye nanse kakra yesterday ye ho na sisi asem na ye kan no instant. Okay. Oh hana yes no o ka bibi say nipa na bia na obeso ahwe na obeso ware fine nipa na wo hu na wo study no wo ware na ne o be ye better no hu so oba be ware sister wo be ya ye na je na wo yesa wo hira nyina na ekọ na na menye area say ensa nyina enyepe obi wo hwa e bia se na wo ka se wo be ye na na fie anso entimi nye because obi wo onom kra wo de uti ko hye bibi mu asa de na de wo ko owum e de wo ko haw ene oseyim unsusu se sa de ne betimi di nsunsu anso wo kese pa e de abro na yas mi anka sana mi ye nipa bi a me ya de a mi ndwen me dwen papa na me dwen bone na aya na me ma papa ne di manim chen bone no what ase enti me akoma nya ka che me se we me ya me hu ni se hwe nya me se nya ka che me se me nya de a menye but pass me sika pa de ya de aba na betimi aboa me wa brabo yi mu de oh na ya this one wa ankoye lucky ya now problem lucky ni me lucky ni me ya say de wo ti ho na wo ka say o ya de a wo dwen papa na wa dwen bone da unyim ya ubehia inside de o ya man be man nso hu se bi nso nya oba afonsa unye useless mo be man answer no nka say na ya so ka but remember na o ma ba enye dodo na dwen se wo ma me ho kwa na o yes sa che se we useless o because say most of them 85% to 90% no say even yempa ya ware no be ma bi wo ho na say bia wo ni ye free na say o pese wo bisa ni bibia na say owo mwa bi o pese wo de support wa o pese wo ne wo da abra onu so wo kunu abra wo nim se wo kunu pese wo ne wo da ansa na wa boa na no sa no so de say na we okunu sa na wo kwa onye oba apa okay be ma ne na ebia ne ho ahye ne kakra ebia na first na ntisa wo okay but a ho hye kakra ba na wo pem we bi na wenya be ma obetimi aboa wa wo fa wo kunu echi etina na kria say ko ba sa wo be ya na sa wonye say wo ti we na bia wo ne ukunu na te but a ho hye kakra bi aba mo so ba be ma na wo ko hia no wo se ukunu echi no ma me ne wo na emwa bi a wo pe bia meboa wo enti na say de make na ye libre ye libre pa me carry ni pa kro no me pa cho ma me nkasa me carry ni pa kro no me carry na me meye ebi kra me kase na me kru na wo kase o kwa no wache bi ko no kwa ne da wu mpa so no pesu wu me do ni nti na makoye na me de abeje na masa na yale na no ato no enti na me ya ne bone ne de hin okay say me jare mani wu so okay so we you wo kra sem free mu afa ne se be ma na ho kire kakra bi na aba ene ma kitinkiti bi wo ho no ma wontimi emwa en support o e ma sa de na wo pese wo ye no wontimi nye ba be ma bi ti nchan ya na nka wo pe wo na e bi nso akoya wo pese wo ne wo da pa cho me ba wo pese wo ne wo da ansa na wo aboa wo
Nayas ti sese de woken me meye ebia na nkora wo yentem me na me kunu ne nkora wo yentem na me ka sei mehu me ba na me ba no ne ho nyom atete adidie mu ye den ne nyama na be ma na me ka sei wo pe me dadaada wo si dadaada o ade nti na me nya meye se ba ko pe na oye enya ade de bi obeye wo susu se wa ware obeye o meye mana ya so yo ba meye bi wi na masere boni fache we normal eye normal de wo ye sa papa wo ye sa wo bre wo kunu ni sunsu wo bre na se me bre ni sunsu ma se sai na Nayas ene ye wo be ma na ni no eye se wo provide bibia ma me because ahokire eye ya what ya say ena wo kuro ya so kura se me kwaje ba ebeti ma bua me no mie no obi kura timi ye hwe movie obi timi ko ye bibi ti sese de ye kan na wagem one de abeboa bia ne boyfriend bi no wo push ni ma no kwa nani wo abrabom enti se me kwaje ba na abeboa me ni mienu ne me ma me hu ni se ye bone me ni meraba bia oboa ne kunu ne boyfriend e ma ne free ha ko London or the ko medical school but unim e ba se eduru se oba be ware no girl nani ba no so na be ma na ba be ware obi e wa saman kase adesu girl ne de be wu be me yebu mi kwaso yo me wu enatim owu ye enti won susu se sa be ma no yemfa ye ni nto ne so Nayas tire ono ne de no ye o ma bebre ma bo ma ma mu remfiom sa so me bi so timi bo ma pa obi wo ho be me bo onko school da obetima tete ni mo rem dia show ba from the say university to the oboye and so we oba no be ka say be ma papa pe be fa wonya me class okay sa so na obe ma so betimi dia ye oba sa se ma me se be bia mehu madru no mehu ma akokọ bi ti se mehu ma tuntum bi ti se na na afia mehu ma bi ti se Nayas enti araba pe be na koda na me ye dem move on enti ye tire 50-50 vice versa enti se me be ma no me hyiaw na sa me boa na sa dachi wo so wan kan se wo ba we kra okoye bibi no de boa me na sa wo kwa fine me sa to ma bra but me ma na ha me enti ne ye normal enti me pa de me se menya hu ska pa na da ho na me ho kire me de me fa sika no because oh yeah ya na kom so ya na sika no so eni mu bie no ye fi o sika bie no fi efi anka da bola so nke kwa kwose san bola so enti me de sika no wo nko a me di na me nim se ye sika fi no kwa de na me ka sika de no ye sika fi na ya na we no sika fi because we can ni bro madam ya can ni bro ni no so jibibi wan ho de akoya na ade on fan kwai manya ni sika no kwa de me di amadi okay na Nayas man ti ase se sika bie no ye sika fi se da bola so nka sika ye fi nka ba kofa na bola so enti se sika no so de obi na kwaje sika dro so ofa no hi ofo me da so de ma me na Nayas bia sa be ma no mpo no se ni sika dro bi na wakoje eno ni we ra dem eno ni wa ye bibi na dis kana ma ebia we free ho na wonam kwan so kra wo kwa fie kra mpo no bibi betimi esi madam isi e tire da ko de da ko ba ya da hone nti nipa de me na meka se we ye ni bre se we ni bre ade a unye se da sa e ni bre ai ebusiafo aha ye de ye pa na me koso abon kai se bomodi akọ YouTube na koko subscribe ma me wate e me YouTube channel ne so Nayas 1 TV Nayas 1 TV okwa obebomodi ehu ye dwumadi ni bebre a ye di e ho honom na abomodi ahwe bi na ahye unkran na acheche ore na wasua bibi efrim uria bomodi say Facebook ube follow me actress Nayas 1 Instagram so ye official Nayas 1 ebusia aha ye de ye pa o e mema na adodo na no wo mo pese wo mo boa e ma no nanso wo mo pese wo mo ni wo mo da ansana o ma boa wo mo no wo a wo hwe me ni bi sa wo se eye anase enye na nekua de o se eye wo se wo no wo beya kosida Yesu ebeba wo ono na eka na afia nso de o sese pass wo bedi ahokirechi e de esa na ema no enya de a obeye ebusua na nekua na ne ya adwene na afia e na ne ya adwene enye easy eto aso na afia Nayas musa ahochire ya pa minimpa ena nya so ahochire obowa otimi bo oboafo kan eno de no wo eti se obri anase fa ne se me na ya se bia mete wo ha me ibri ebi kura na de ofuru du apa no ye pia no me mode bo a me bo se ne ame bra ni ade nyankopɔ betimi ahye de yi obi am se nipa ne mbra mabrabo no me bo ame ba nipa ne ba ye no wo se chinchin a wo pese wo ne wo dansa mini ma bebre anase nkofo bebra unim omu hia mema na no a wo ampene na ye ni wo anna no enne ya nware wo
me ma na kwa ware ma foforo but opre ye ma be ma ne da first day na no wo hu say yes bibi wo hade e adepa se me fa kofi a me moka it me fa babo ho ka aware no etu susu se no na e bone Nayas me de no de Nyankopon wo hono mo no se wo ko nkotodwe nim na wo bom paye e de kire Nyankopon obetie wo pa okay asemi ya ye ken me makwa hia be me ya wo sika no pese obo am na e bia na me ni sunsun po nhia enti me mpene because me ni spirit ni po ye to enclick enti nya de ameye what you say me nye enti de we no ka so no be ye no e bia no de ni ti na ye yi enti e bi ko no kan de no ho kra ko di mu a okay e be ko yi ama na but e bia me de me ho kwa because ense nyina anye pe e bi ono be kwa korure me be boa na but wo be ye enye yi entu susu se die poti panti na wugina so asa nipa ne ba sa moment no wo be reject no eye sunsun bi a wo feel se tini mu ana suban bi a wonim ana se yare bi e wo no wo feel se edi entia nini na aka ho yare e na adwen a owo de man because ni nim nitiri masem okay nti nini na aka ho titiri yare enu mpo okay say bia oni mi ade wie no ama mi sika na sika ni mpo de me pesa me de ye kwa menti mi afanye na me nkwa nso etwa e bi okay ebusia for ye gina ha na ye twa ye ho aba ye ba e beto so so happy watching my mesmerized by eyes. I'm so happy watching my mesmerized by eyes. I'm so happy watching. So happy watching my mesmerized by eyes. I'm so happy watching my mesmerized by eyes. I'm so happy watching. Ebusia for ye mo bibia akwaba biem ede mo ba de Nayas _show so YouTube Nayas 1 TV afi Instagram official Nayas 1 ebusia jumedi no iguso a ye toaso ede amam na nefia bibisa o se wiase ye ka se hand go hand come on se nifa edware benkum na benkum so edware nifa eti wo hiamwa afri be ma no ho no na sebe ono so hiamwa afri ada na wo hu ne mobo na omwa no na ono so mwa yo me da Nayas be ma ni hiamwa afri me ho mi nso mi hiamwa afri ono ne ho o na wo di kan hia ne mo ansa me na mi di kan hia ono ne mo ano na sa wo be ma no sa wo na wo sese sa wo peme pa wo peme pa anka wo fa sa adwen mpo ento trim okay what you say at least onso no anye ye kra ne se bi wo ye nipa wo feelings enti ne wahu me na me ho ye wo fe no pese oni me ye den eye bibia nsa enti wakome mu no se wo peme a wo nye sada okay wo peme pa no pese wo ne metena ebobra wo nye sada okay eti be me bi a obehia wo ne na emo obeboa wo nti wo pese wo ne wo ye bibia na wo ne wo da ansa na wabo no sa be ma no enye peno nye opepapa eno pe okay enti no se me bom paye ni eye den Nyankopon de media be ma me okay eno sa no mpo no de ono so de beba no me enti na me ka se be ma kro no krampo no no oye sa no me ne no your spirit no enclick enti menye was ya say menye enti no se ka no kwa de anka metena se okay so person che say man na wo mhia me man ne ya first day na wo di omachi omo ye useless okay sa man ni nyina useless very useless ene dia me nka but sa man na omo ye sa no as to what wo kanu in man and say majority ene ye sa omo ye useless okay na so hwemu a slay queens bebre so yes because slay queens ni bebre na opa hunya de tembi opeso o feel comfortable opeso you okay opeso obi ehun say yes okwa wono so kobi it o hia be ma ne ya ene no ese odi sa be ma ne chi ene sa na normally slay queens for na ngasa na mo no relationship na mo de mo hu re ma omo nkọ ne so omo kọbo bre bi ono o ase o de kwa akọje okay was ya see but ye na ye pese ye bobra no ye no ye masa mema na mo mfa musika no e na adai but e bia da ko bi kra me nam ho no mo kra mpo na onye amanfo to wa point oh na girl way sa me nim se na nim bie ye sa me nim se ye useless e no kra dem party enti menye na na ekua asemu na nefia o problem kakra ono ana mbe facing because ona me ne ti ha okay problem kakra who ne say problem ben sa because
or say bear maybe one in a cordana first day no one yes adi and munya sa connection no na o ma wo sika na wo twam a obeka kira manfo na ne only date 2 years na wo ja no oja wo no onu twam a on kire nkofo so no da onu kra de 2 years wa ya no kana ye no wuase no we wo je ye no nya sika okọ baby ti me hu ni say ye normal what you say and ebiem so slay queens no e bi ko relationship no mo pe bibi slay queens ni bi wo ho mo ni memma mo serious boyfriend pa mo no mo te eye bibia memma na ye bibia mo mo nye slay queens ni nyina na omo ne nam like a memma so what you say but so hwe na say bi ba na what you say na dey oje no dey hwe ne half slay queens na o ka say omo serious boyfriend on we bia ne memma na no ne wo ho no onim so sa ye bibi sa o na ko nim pa sa bra we no obo a Anka sister, we jana da. But na nefi obe nyankopon abere pa o. Because we say ni shire ba obotugu. Na ya suma ko tia meka sa no. Wo de na maka kotan ba bi ma bompa ye. Enye nyoma nyina na ye bompa ye ma nyankopon no. Wo pese boafo no nyankopon de free fa na eba. Nyankopon ko fa boafo ni free ewiemu fa mesi wo. O de be fa ni pa so. Na nefi me pa cho wo. Me o kasa no se me ye di tie o. Ma mi chechem na tie. Me pese na wusua bibi wa ha se na wo de ko fie tie. Me onsua bibi. Se oni na otena ho na da bia ode nyankopon a me say ni sha bebo to egu be ma bi wo ho a nche se bia wo be cheche ho a kire no na me nye na me dia ye fiti mi fie na nche se bia obo hu se wo ye oba pa o enye no be mu hu se wo ye oba pa na ya se ye wo ma bi wo ho a omude nyamesua katakata wo manim enso nyoma omo ye no eye hu pa obabi wo first day onyo enso ade a wo ye no de first day o ye no ontimi nye enye se bia first day no akoye a na no nche se bia wo nye oba papa anase wo de da rough rough anase bibisa baby although mu fa situation bi mu a den but I was say wo dwen fie nso wo nua no mo Nayas na na fie onim de nkofo ye onim de akoso se me maame no onim se de mi sitie ono na tete me fine wa mama abrabo papa se sie manyini me decision ehye me nsem niye me pe na me pese me ye me si de bia me ka me se me bibia ye me ni me nyankopon ntem asem niye me ye bia no da chi bi ndo papa na wo soro no na ekobu maten enti me pese me ye bia me ho to me enti wo maami no fa nko be bia so maami ho no de be problem be na me kwa maami no okay should the case me maami so ewe me maami ewe me maami ewe me papa ewe bia me free orphanage to le be better no wo enti no me bo me bra e better no wo ene de me say sister abeche onyankopon do twetwe na so we twetwe nyamia so oni ususu se be ma bi wo ho no ma na eye nsohwe bi na wo so wahwe ko se mema dodo na ka se ma bebere na ye cheap nti be ma bi wo no ma wo be so wahwe se wo be mate anase nkofo bi akeka kire me na me hu se wo no de wo kan ya ampucheche wo be di wachi sesi a na sa ba yi so me pese me ware no oti me pese be ko so ne hwe se ene ya me pese me ne da na me boa na wo be pene a oko kan ya na bia na wunhire bia se de nka ba ya ware ana de papa bi no na abu because obadwin se we cheap Nayas ono be ma na nkasa no first wadi ka bie na no abeka chem so be so no me da no obo am no ye cheap ntimi ni nyina yina the same skill so okay ena biem so me nya nyankopon me nya yesu ti se wo be so ma hwei na me tomo ye se wo fa ne sa okay ebi so a wo ka se bia wo be so ma hwei wo be so ahwe bu se bia na ehun la na be ye ne de ne chese waka nti eno nko ade ho no eye mimi nyoma bia meye ne nyoma a watete afa me ho no oba me de be chi no me de be grabo na wo be dey obeka okay nti me de mi nsuro se adwen bibi na ode ba mimi nsuro mi me face no okay mi menya ka se mimi nko de sika no nko ode ba no nko ade me face na maje but when shia be me bia waka kire se ene de me pese me ne ekola na me ma uska ba sa be ma no wie ye no amfi we shia bi da ende mi nya hu bi eti se koba se ko shia bi sa de na be oh na normal ena na me ka se na bia ye na no because metimi do bia date me fa se do bia date bebre na nipa na jao na obi aba na ene ya onu obeda na se wokwa de na yese ya wo ya broken heart bia ye broken heart okay se wo no obi atena 4 years no obi akra na chese ma me nchel unse ye de ahochire na se utimi the situation ni ko run ye mabim e bia me ka se wo ma bi yare na se be serious pa na sa ba me ya ba se ma me ne wonna na bia 5000 Ghana me fa ma ba ma na be wo so awie po wie ye no wan fi wo bi wo so be fro wan fro wan fa na nka ho ana se ene na ya se gede besi e dia baba be eba se dia baba be because when you be prepare because of say ahochire na
koso ofie bia ma me ya wie ni nti e na be ma me ye sa de no na so wo wie na wo bu mi sa kwase ne de na me nti ase ba bia me de beko bia me de beko e so otwia because wonya ye no ko de ska na promise me na me hwehwe free wo no wonya me wura ni fie wo ko de so de ma me na so no so ye drum because agreement na ya ko you say be order na ko fa baby e bi problem dey be funny for baby o me say baby am de beko like make me ko baby ko report no me de me wo okay me de me wo I ti say no be to ma de no na ya I ti say no be to ma de no wa be free no go de so twia and then o turn na wo be free say wa uni okay and say ya kan nyina na de kia o final words out de be ma ahwefo o bo show na de futu a wo be fa wo no fa mom okay Nayas me da se bebre I said an count me de be futu me de wo ma girls ni say se wo hwe wo de wo hwe wo ho wo hwe se de situation bi a wo wom ani bra wo bra bi ani dia waye bebre na so obi de dakoro pa on de dakoro po o de fa no keke na sa wa ma uska bi enti na wonya oba ji o na ko wanim na hia ye komo ya ho kire so ye ya ena biem so mi de mi believe se ska fi bia ni bebia sika bia eska enti se de na o de bebra wo benya ana se 1000 years na de benya na se wo de bebra nya fe no eno na beboa okay Nana Fia. Also final words. The me metimi aka ne se ma weni mbre ade. Emma weni embre ade kra. Wo de we so ba obrant wo so we adwuma kakra wo so wo ye no. Tena ho sa na ye. Ne ye kasa oba weni ade enye eniode no nko a se wo do ho mema e de age sika afiri om ho. Eno kwampo de nkyere se oba weni ade. Nti oba de wo si so anya abotre. Wo de ba Yankopon na mreso na wo de ba wan kasa obehu se wenya wo so ne wo de okay amen na ne kia chia nipa mienu na yenkoi me hwa na nim me first nchia me chia na afia me chia na pa so okoro nsu enyoma bebre mpa cho me nka se me wia na waka wo de me pa cho ma ne nka me chia na afia wote he na me chia lady mo my best friend okay osa ye mi sister ba ko pe me don ye pa me chia me busuafo nya me maame no ne me nanfofo nya me chia wo bia okay and now so we hwehwe me wo social media so me pa cho ko Facebook e nana akua echa ana se pretty flimsy okay and I say wo ko IG so e nana akua echa no so sa pretty flimsy wa hwehwe se dem sitie ya aya follow me why na woni beji okay let's chia di pa mi ya se ye me kan echia o na na akua no no si o chia me na na afia ne me so me chia no so specialize me no water no no me na sa na obedu fie no adwinfi na woni ti ni shuma mbona na you need to system nim okay everything for aha na emre no ebe makwan na ye di dwumadi no ye di esi yakopon hra obibia ohweme senia me ho ayefe ya ataria ehweme efri dia decency ehonom dia decency boutique eno de mam wose na yas fiti se me ye programming I'm share me t-shirts and I'm the brand me ho. Oh yes there be na yes. Me man share t-shirt ni bi mu. Me ankasa me sponsor ontare a wo pe bia. It is a wo hwehwe na or Asaribuche Lakeside Estate bo modern na delivery na wo pe wo de call wedding engagement ba bibia wo ha ne ye nchi kura obe delivery e dia bro. E dia decency boutique nyankopon inshane pa. Enchia kese enkoma me mami gold. Mami ye bo asiedu Reverend Mami ye bo asiedu mami bibia obi anyankopon hira wache nchia kese enko efa maw enchia bi enko makeche kwa me apia mi ame papa keche kwa me apia ani mi ame papa Reverend Obofo one ne yere Queen Sierra nyame inhira obibia enchia kese bi enko ma eye mi ame mama Doris awofi ena crew ni nyina nyame onko so enhira ye papa Apostle Kwadwo Safo Kantanka nyame onhira no pa yi nyame insha se dwumadi a yedi se wani gye ho na se opese u follow yen ya ko Facebook actress Nayas 1 kwana ko follow me wo honom afi Instagram enso so official Nayas 1 ya hakeme into a new crap modi ha se obekwa ko follow me official Nayas 1 afi dwumadi a yedi nyina no se opese ko hwa horo ko YouTube Nayas 1 TV ana se the Nayas adult show nyina ebeba ama wanya bi ahwe
Jumedi ayedi so wani je hona so pese o sponsor me a me number 0244 506 706 0244 506 706 and 0244 605647 nyankopon onhramu yakramo dasane ebesan abremu mo level midiane Nayas 1 aka Mrs. Safoba Kope makramo I'm so happy watching, I'm mesmerized by the eyes. I'm so happy watching, I'm mesmerized by the eyes.